Bratje in sestre, na slovesni praznik apostolskih prvakov Petra in Pavla prosimo Boga, da nas utrdi v veri in ljubezni do Svete Cerkve. Dobri Bog, prosimo te, da nam bodo dane te počitnice moči za novo šolsko leto. Prosimo te, usliši nas. Gospod, prosimo te, da bi se vsak dan kar najbolje potrudili za potrpežljivost in prijaznost drug do drugega in s tem lepšali svet. Prosimo te, usliši nas. Dobri Bog, prosimo te za vse preizkušene, vlivaj jim moč v njihovem trpljenju. Prosimo te, usliši nas. Gospod, prosimo te, da bi vsak dan živeli z mislijo na tiste, ki si našega izobilja ne delijo. Prosimo te, usliši nas. Gospod, prosimo te za duhovnike in za nove duhovne poklice, da bi bili pričevalci evangelija z besedo in zgledom. Prosimo te, usliši nas. Gospod, prosimo te za politike, da bi vodili naš narod modro, pošteno in po tvojim zgledu. Prosimo te, usliši nas. Gospod Bog, da je na priprošnjo svetih apostolov Petra in Pavla Cerkev raste v zvestobi za Jezusom Kristusom v hoji po evangeliju. Ostani z nami in nas usliši, če je tvoja volja, to te prosimo po Kristusu, našem Gospodu.